و دیدنی وزن تا 90 کیلو. دوشنبه و شهر نوایی تابع مرکز است. از همین لحاظ داورانی بی‌طرف از ولایت سوق مختار کوهستانی بدخشان و ناحیه زنگبار با لباس‌های سفید نماینده شهر دوشنبه استاد ورزشی درجه بین الملل سید جمال علی مردانوف. مهارت سید جمال علی مردانوف رو ما البته وصف کردیم. چهره نو کشف گردیده، پهلوانی خیلی امید بخشی مملکت، حق نظرов در کره جنوبی در شهر سئول در چمپیونات جهان با کورش شرکت ورزید و برنده مدال برنجی شد. هر دو ورزشکاران با یکدیگر خیلی و خیلی موافقند. دوستان گرامی، همین را قید کردم به مورد است که مقامات حکومت دولتی شهر دوشنبه تحت راهبری پرزیدنت فدراسیون فوتبال مملکت اعضای کمیسیون المپیک آسیا محترم رستم امامعلی دیروز در همین نوروزگاه پایتخت مسابقه سطح جمهوری پایگاه روان برگزار بودند که در علی مردانوف حالا یک کوشش دیگر رو هم اینجا به انجام رساندنی است، اما رزق‌الدین رجبوف با این پهلوان خیلت سفید شد تمرین می‌دهد. استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با فدراسیون و حق نظر رو باشد تحت روبری اعظم رسولوف تمرین میکند. مسابقه جمهوری آیین گشتینی ملی را برگزار کرده ایستادند که به دوستان گرامی برای چنین یک دستگیری ورزشکاران محبوبیت نیست. هر دو پهلوان هم چون توجه میکنند اما امکان پذیر نیست. مرحله نهایی وزن تا 90 کیلو خیلی هم پرشدت‌تر جالب پس سر میگردد. علی مردانوف یک دفعه کوشش کرد و باز هم حق نظر در ادامه مبارزه هنری خود را اندکی بهتر میخواهد نشان دهد. علی مردانوف تحت روبری اعظم یادآور میشویم اعظم رسولوف در شهر حصار تمرین میکند. دانشجوی بخش دومی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان است. سید جمال علی مردانوف تحت روبری رزق‌الدین رجبوف مشق ورزی میکند. هر دو پهلوان هم امروز خیلی سزاوارانه مبارزه بردند. هر دو هم بسیار با جرأت یک متانت قوی میدان امروز را هم جالب‌تر کردند، اما هر دو تا کنون امتیازی ندارند. داور به انگشت پهلوان باید اعتبار دهد، اما دلشوزاده علی بک حالا هم نظارت دارد به ادامه نیروسنجی. هر دو پهلوان هم بسیار جوانان خاکسار، متین اراده و نسبتی حریف با احترامند. هم حق نظر و هم سید جمال علی مردانوف. و حق نظر این چهره که چون بیان کردیم در تنتنه نوروز کشف گردید و علی مردانوف اکنون 25 سال دارد و پهلوانی که خیلی هم نتیجه های بهتر را به دست آورده است. حق نظر در رقابت نیمه نهایی مقابل امامعلی کمالوف اندکی آسیب دید. کیف چپش به هر نوع توانست صبر کند و با یک بدن موفق شد و به مرحله نهایی راه یافت. سید جمال هم مهارت خود را خوبتر نشان داد. حالا در دقیقه اول خیلی هنرش بهتر بود. دقیقه سیوم قوازمای پهلوانان اینجا اکنون آغاز می‌گردد. بله،
дилшодзода довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз ноҳияи ҷабор расулов ҳакам медорад. ягон натиҷае нест. амрест ки каме бо шиддаттар пурқувваттар инҷо бояд ки паҳлавонон нерӯ санҷанд. як амали али мардонов гоҳ дар ин лаҳза фикр мекунам ки баҳси доваронро ба ҳам миён овард. нерӯву қувваи ҳарду паҳлавон ҳам боло гирифт. имрӯз ҳам дар ҳузури мухлисони сершумор ҳарду ҳам хеле хуб маҳорати баланд нишон доданд. ҳақназар назаров ин барандаи медали биринҷии мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон ки навакак дар Кореяи ҷанубӣ баргузор шуда оид ба кураш ва али мардонов ҳам иштирокчии бисёр мусобиқаҳои дохилӣ ва берун аз тоҷикистон ҳам дастоварди арзанда дорад. ризқиддин раҷабов нозуки ин соҳаро ба ӯ бештар омӯхтааст. дар гӯштини ҷудо ҳам то ба ҷоизаҳои ифтихорӣ ноил гардидааст. саид ҷамол ба ҳақназар акнун нав шӯҳрати авҷи камоли худро ба доварон ва ба мухлисон аллакай дар майдони дуюм аст ки нишон медиҳад. лоақал ба ҳамон имтиёзи аввалин ба ҳамон баъдан ба ҳамон баъдан ки инҷо бисёр хотироташ мушавваш аст. ба ҳар су нигоҳ мекунад. ба гӯшаш чӣ садое мерасад ҳақназарро ки дар ин ҷараён зуд ба ҳамон канори рост меравад. огоҳӣ гирифт. ҳарду аз дигар минтақаанд ва доварон албатта инҷо ба хотири одилона сурат гирифтанаш ҳамин сабақати ниҳоиро аз вилояти суғд, аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва минтақаи рашт доварон интихоб шуданд. ҳоло дар майдон қувваҳо хеле баробаранд. афзалии ҳунари саид ҷамолро мо дар як фурсат дидем. каме ҳақназар хастаҳол аст. инро ҳам дар сабқати охирини вазни 90 кило нишон медиҳад. бояд чусту чолок бошад дар ин мавридҳо, чунки огоҳӣ дорад аллакай. сунатулло аъзам расуловҳо ин паҳлавононе ки бештар майдондорӣ карданд ва имрӯз албатта барои тарбияи шогирдон хеле ҳам заҳмати зиёд мекашанд ки чунин чеҳраҳоро кашф созанд ба монанди ҳақназар назаров. вақт анҷом ёфт. бисёр рақобати дилгиркунанда ҳам гӯем иштибоҳ нест. дӯстони гиромӣ, анҷоми вақти вохӯрӣ ҳамин тариқ дар ин вохӯрӣ бо як огоҳӣ саид ҷамол али мардонов ғалаба ба даст овард. али мардонов ҳарду ҳам аз якдигар ба ростӣ ҳарос доштанд. ман чунин меҳисобам дар ҷараёни нерӯсанҷӣ ки имтиёз аз даст надиҳанд. ҳамин тариқ дар вазни 90 килограмм ҷои сеюм намояндаи шаҳру навоии тобеи марказ улуғбек раҳимов дар вазни 90 кило барандаи медали биринҷӣ гардид ва ҳамчунин ин варзишгар соҳиби 2000 сомонӣ шуд аз ҷониби федератсияи гӯштини миллии гӯштингирии ҷумҳурии тоҷикистон. мақоми дуюмро дар ин вазн ҳақназар назаров ба даст овард.
این پهلوان امیدبخش مملکت با دریافت مقام دوم مدال نقره و مکافات پولی 5000 سومانی هم قدردانی می‌گردد. سرفراز گردانیده می‌شود و اینک غالب نماینده شهر دوشنبه سعید جمال علی مردان ورزشکاری شهرتیار میهن در وزن 90 کیلو سعید جمال علی مردانوف با دریافت زینه اول مدال طلا و همچنین 10,000 سومانی سرفراز گردید. فدراسیون گوشتین ملی گوشتینگیری و پهلوانان موفق تحفه و جایزه های افتخاری را در فضای این دانه تنتنوی تقدیم نمودند.